ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Ini dan ben persan benbut di lagi ya ke tidak. Bah, kadang-kadang dia ajak pi sutana kita mana ba kuat ban ilmu sumur. Macam ilmu sumur tentang yok dan nak kita tan pada itu. Ban poi sekarang ba ini kita buka. Kan ni pi kalau apa kata ke sinsar ke jongi hampa ke Meghalaya along ka hauput bala nulak odor su. Dak kilong kami reusimet. Bro si kata ngila jo sudah bisa bahalang bi keren di gimat ke cinggi aja ba. Mentai ilong kami reusimet hammi kumne. Nak kata apa jing bom simkia jo sarkar. Kan ni dia ka level kajing her kata ka rukam sinsar sini jo sarkar hak level ke bala. Syarum bala. Kan ni kalau ngaba susi kajing keli na kin minister ke jongi nusiam dalong kum ni khasan sinem pali mut ka road tax tidak susim kai balai isim road tax bagi pajak itu kali lari ben ong bah ka surak kambiang nasim ni road tax tena kaliang ka jongi ngiwan kumban pensnyo ikong ba imdei marwe ngi adon langhi ban ni kersian ina din ya kan ni ka jinga ilti jongi kumangi ong ngibon kisenrang ngiduna irang ba tingi ikong wadai leng ide long kemeru ide irang ba pada marwe imi pan keren pan pensneu ya kata kacingge jongi babun balang am tarai kadi ka surok kadi ka haplau ing jongi kadi ya ka senong bodo oi te kadi ka nakaliang ka jongi ni ai ka jingkasian ikong but kani ka sarkar hi ngimla asuban penuan da gawai ka kentin mar ngilai ya kata inkompetensi jongi sarkar aslep te ngin pekkai hadu kanus ni kani ka sarkar ka pensiong ya ini kong kasurok dar kimdan su kita ki longkumi ki kinte hagi yang isem ki jongking dengan trai lek si kimdum sutu ana ngatip kidon te ban pensiong laban penap ki longkumi ki jongi hasurok kamne ngin pekkai hadu kanu kani ka sarkar jongi kadon tau donut bolong mau te ngin ap pilenti ka por ban kumbang ila untuk sei kong du nakaliang ka jongi ngin yai don rekat markani kadi ka jinge jong bobon balang ngikmi lenti pada ba kani ka senjang kulikong ya asim baki pai ba hi khatam na riboy ngin kin ai ka kesan ka barang ba ya ikong kenapa inyo jikermen nomor ka jingya lenti marwai yo mau ka jing bamsim kya jing babon balang yo idu jikermen tiada do jikermen ikong ka sarkar kadang yo bor kadang yo su kata gila bang ngin nyom be ka bor takadaw ka syong haki babon balang ba kumno bakin ay mensimi kong pada nang disma ini don dia don pegang di lawan cuma mentang ni saya dia kesiawan dia layak samlang bagi HYC di awan waktu dia nak kerja untuk UGC Kemsha dan Syong kami berprotes jadi lah keli na magistrate nak kadau ayu onward grounds de hamla menjawab dan aduk mene haduk mentala nyau lala dan nyau steng du 41 isu bagian batai ke kadau ba kimsha ini ke koi ka kupor gi ko bagian khas ka sarkar so DC di magistrate tolong ba ini kong iwan memprotes peacefully the haga constitution of India po ka article 19 1AB kasa yano ru ban protes peacefully kremra kanu ki atiar kejing kali kalau balai imsha ini tentang marwai benwan ban protes sekta ka hok kejing dawa jong pai ba kumu kejing itu ngai nadu menegi press kila cover bakata ka surok ka sniu la khasan snem mata pa su ban ye kren ni keju ngai playo kiwi giseng ni kong du playo snow kejing kali ka kawai bakami hanga kalong ba la khasan snem kala ya klem snai ka surok nrai dang mata ka to ka ni sngi ngai baro ngitip baka khang ngati surok MES par ka surok gora lain itu ke surok dari surok ke sor bar ke surok ke barang bah nanti kisna kipenhe ya ke tu ke surok nakadao ayu ngamla banget tim kumjuru ke surok goro lain hoit ke sniu ngi bisi ja dan ti nang tu man lakasi ke sniu ke tu nanti bahkan sniu kat kumba ke longsa
umden tangam tharai bukan sedia bodoh kata ba ki kali ru ki haban latang ki kali 4 wheel ni tang ki kali Mahindra kumbai tu ini kong jadi sekali sesorkar kolong saya kata ka priority ki jongki banpek priority kolong ba banpek mentala dai kumbi ong kong ba don na iwe ni long kimi kumsi ru ki sistem ulat to oxygen mas ki ha nada ja ai habo kalenti bisingkin manoban ki kli ya kata ka jingim jong tai kulong ne hagi singi ki banwan dada dia kanu jing smosi manoban ki kli kan ki kli sorkar ta ka di jing kli bingi ko abagin bu manoban ki kli ya kata kat kong ke jing batha jing kong yong kadang jan ban kit na ikong tu jaka Marman sa Asam tangalai kilometer katarug haban suba taka sorkar ka perkhat kumno ngakwa ban keli ngakwa ban bu ka jing keli kan niru ya health minister pada in charge kum juga yo PWD roads minister kumno pia perkhat ban le ya kan ka kam kabala lakat san snem kalayat la don ha ruling ka tu kan snem te kumno ikhlami i kata ka surok kabala snio kabala jot rathai do kata tingi kwa ban pha kata ka message kamtam gini ya ke sorkar kamtam yung PWD minister berkum juru ya health minister ba impact ya kata ba hapo ka dispensary kemudian hapo umden kung magajing matha jung ikong bagi nong tray room don yung bunsin yung nong tray room don mo yung kiduna kinong tray te hey kata kaya kata ka upgradation jung kata ka health status jung bang iyo mata ka live reality ground report na ground zero kung bagi ong mo tin pare iyo ni ikong ba umdon kung kita kinong tray gajing kali kalong sa sorkar what's going an appeal yang suggestion ya UDC by Iday Bensya ay ikong ban protest under article 19(1)(a) kabi kita hi ko bagin pa kata kubor sa kalyang sa sorkar wa kunjuk sa district administration sa kalyang gajungi jok leseng sa PPP kajing biang jong upat kasi kara jungi kabri jong niam krep jungi bagin nan yo ya kajing ya tele na kapor sa kapor kanang ba kinong we kinom la ban ben yangi kinong we kinom not ban ben langi long kiri padru kiwe kijat ban riu kinom not ban ben yangi namar ba haban kiyo i bangidon kajing ya tele ngakermen skam bagi briu ki mana baru kin burom yangi kin ting burom yangi kay kajing le sorkar mila ba wan ong yaki ban mi ketika totally violate ki pun khen ya article khandai jong constitution lane jong kariti trikam jong sorkar jong ka ne kari india kabaong kabakila kidon ka hok ban jalang pajba klem de pemi keno kajing pun kulmar kata kan constitution khandai mena kani midang challenge halor ba ki pemi e kato ka 144 RPC ende menyata sele ki blak ki aidau yo PCR la de ki ong bakadon ka model code conduct tip ba menta kasi kila lef kila weng no pidon ka hok yo pi ba pinsyong hapo snong hapo rina jong namar ba pidon pidei kunong tribut nganong pidei nong snong jong karin ya andre hadu menta la pen isai ka sarkar jela ka pendon kami pitang kum nong tribut nong snong ba ngila iling ba kini ko bor hadin ba jumi ko to ka result ba pi rem apa MP election ong ba ka AP bakla ngam don kam shu ban pen i ya pisya kita kini sa balai pi bakla ka jing bakla hi pilai i kani kunong kong ka jing bakla mo pimbiang e klinti singkiang halor kata kanong rem ba kipat ba kimsu ngonshu EP kim shania shu halor kata but don kam shu ban yawat kita ki jing e ba ban wat trai ndrei kidau trai lagi kani rang dei tang kamusa ka baret di bentai suro le se la shai kin sami kham jur ke ba kham he di kontui ka sarkar ka jing yalam kontrak pungkal sangba ba shim ye kani ka senjam ka balong terpang kanu ke isu ka ba kidawa kinong thebot penbiang longkum ta kin sawat ya bamenta kirang wan song ne thause pe yo ka jia yo ki wan song hakhardop lane hang ta hagit yang those tangita hi perwa hi kentu yo sarkar ba ya kan ke kam wat num ai ba ka tunjrong rel yo kading kadang kalang susu dengan kalian kunjungi hi kentu yo sarkar ba le wat pat kham tam ya ki yo i wade nang kene de ban full up wat ya kene ban ha ke sarkar ban pelaj ya ka bade ban le kamar kat kum ba ye keren kong mentan bila pun semua biong kata ke surok ke belakang sensnem kadu ko por jong mahe lapang kendala le ye di kentu yo sarkar sisir to pengkloi ke kam kelet no ke kasung politik sendiri sedang no di kelenti ke bab ide banjarat lengba ka fan jong sarkar no na sia shimet nai tai le shibur shejar